السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كده كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. هنبدأ الحلقة الرابعة من لعبة The Last of Us Part 1. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند حتة إن احنا اتقفل علينا باب جراج كده، وايه كان تقريبا لا حتة كده كانت في الآخر إن إيد زومبي وقعت على الجزمة بتاعت جول. المهم فايه اتقفل عليه مكان المفروض نخرج منه ونشوف هنهرب البنت ايلي ازاي. انا بصراحة متحمس، عايز اعرف البنت دي ازاي هتكمل معانا، ولا انا هفضل اللعبتين اللي هي بارت 1 وبارت 2 هفضل الاتنين مكمل معاها عشان مثلا حصل غلط في التهريب فهتفضل معايا. ايه اللي هيحصل مش عارف. متحمس. انا غبت بقالي كتير وبدأت سلسلة سبايدر مان، قلت عشان ادمج بين حاجة والتانية عشان ما تكونش دي كئيبة طول الوقت، لا حاجة كئيبة وبعدين حاجة تانية تعوض بقى ايه، تبقى فيها حماس شوية. فنبدأ نشوف بقى الحلقة الرابعة هتقول ايه. مقدمة طويلة معلش. بسم الله. How do we get out of this place? Let's find out. عايزين بقى نكتشف نخرج ازاي من المكان ده. So Marlene thinks you're immune? Well, that's what she believes. Well, how were you bitten? I mean, you must have been somewhere you انا shouldn't شفت have. كام فيديو كده شرح للعبة والحاجات بتاعت اللعبة عشان افهم شوية، عشان مش هقدر افهم لوحدي. I was in this military boarding school. فعرفت ان ال Explore the city. I was in the mall when I ran into him. ايوه. طب اتكلم That ولا place is تتكلموا انتوا؟ completely off limits. How the hell did you get in there? I had my ways. Anyways, one of those, what you guys call runners, bit me, and that was that. I see. ما علينا. المهم عرفنا ان الايه. When you were bitten? No. لا بقول لكم اتكلم. I went to her. عرفت ان المكان ده بنطور فيه الاسلحه او حاجه زي كده، والمسامير اللي انا لقيتها في الحلقه اللي فاتت She's alright. اللي هم ال50 مسمار اللي كانوا في الخزنه، هم دول اللي هيفيدونا في حاجه زي دي. فدلوقتي في المسدس ده معانا ماشي، وفي مسدس ده لسه مقفول ما جاش كده. ما علينا. ده المسدس اللي معايا دلوقتي اللي انا بستخدمه. هل في حاجه تانية ممكن تتطور؟ مش عارف. بس ده هيطور ايه بقى؟ ممكن نعمله فحص. ماشي. وده ممكن برضه نعمل له فحص، نعمل له قصدي ترقية. طب نشوف الترقيات كده. ممكن نطور ايه بقى؟ الساعة ان هو ياخد طلق كتير تقريبا. تمام، ياخد طلق زيادة. ودي معدل الحريق. انا كنت بطلقوش. دي سرعة التحميل. طيب ممكن اطور ديت. ماشي. ربط بس كده المسمار شوية. لا والله. ونطور دي. لا حلوة الابلكيشن والله عجبني. لا حلوة دي. لا حلوة والله. لا والله حلو عجبني. طيب هو في ايه؟ المهم نشوف بقى السلاح التاني نطوره ولا حاجة. لا. والله حلو الانيميشن عجبني قوي. ماشي طور دي. بقى يربط. ربط يا ابني، يلا ربط. ده سرعة إعادة التحميل. طيب ماشي. مبقاش معايا غير 9 مسامير. بس كده بيربط بس كده. ماشي. حلو قوي كده. This'll do just fine. المسدس بس كده الطلقة بتاعته. حلو ده عشان نعمل بيه تلبية الكليبر ده. Oh shit! كده. Sorry, that was me. Tess,
Sorry. Come on, stay close to me. هي عملت ايه؟ ما علينا. نفتح بقى، فتحنا ايه ده؟ اصلا طيب يعني ده بقى فاتح على ده. طيب ده مفتحش. طيب تعالى بقى نطلع لفوق نشوف ايه اللي هيحصل. ايه ده؟ ايوه دي بتعمل ايه يعني؟ التلويت مهمة بس ممل شوية، مش عارف هو ممل ولا لأ. What is this place? An old museum. Some of these things are hundreds of years old. Really? حاجة كانت عمالة تتكسر يعني. All right, watch your head. Sorry, go, go, go! I'm alive. I'll make my way around. Look, they're here! Tess? Run! أيوة وبعدين. Tess. مش هو ده المكان اللي دخلت منه؟ في واحد هناك اهو. طبعا زي ما هو الام بتاعي خرا. انزل. طب هم استنوا، هم شافوني ازاي؟ شافوني ازاي؟ شافوهم ما بيشوفوش؟ نسيت اللعبة تماما. حرفيا نسيت اللعبة. طب صنع بس البتاع ده. ماشي صنع ده. قول كده بقى. صوتهم رخم اوي، صوتهم رخم اوي والله. ده معلم. متضايق ليه ما بياخدش البتاع تاني؟ مش عارف ليه مرة وخلاص، ليه يعني؟ بقولك ايه؟ المشكلة ان دي لو شافتني مسكتني بس كده وخلاص شكرا. هتتاني بسرعة. صوته مزعج لدرجة ما مش عايز اتوقعها. بجد والله صوته مزعج قوي. صوتهم مزعج جدا. طب انا معلش عايز اظبط الاعدادات دي، السنسيتيفيتي دي شويه اظبطها لك. تمام ماشي ظبطتها بس مش عارف حلوه كده ولا ايه. شوف بس هتريح ايدي ولا لا. ممكن يشوفني صح؟ طب اهدى، طب مالك متعصب ليه كده؟ اهدى اهدى.
قلنا اهدى. قلنا يا نهار ازرق. خرب بيت شكلك. بص صح. I'm fine. الله ينور عليك. Guys, get in here! The girl! اوعى. حلو الاندماج ده، انا عايز اندمج كده. ايوه انا عايز اندمج. انا عايز اندمج. تعال مين تاني؟ تعال خد. يا نهار ازرق الطلق اللي بيضيع. عايز اتعود كده على الاعدادات، مش عارف خالص. انا عايز استنى بقى كده. بتاخد ازاي دي؟ I was too damn close. لا ثواني بقى عشان احاول اظبط كده الاعدادات واجي. ورجعت بعد ما حاولت افهم شويه بقى من الاعدادات، يعني حاولت اظبطها على قد ما قدرت، بس لسه في برضه شويه حاجات مش عارف اعملها قوي. تمام، بس استكشف برضه لسه قدام، يمكن مثلا في اسلحه تانية جديده، حاجه جديده. ماشي، بس شوف المكان دوت. بس انا مش عارف ال We gotta find a way across. There she is. That's our building. هو ده يعني قصدكم مبنى؟ ده ولا واحد وراه؟ Stand back. يا اخي انا نفسي الاقي الحياة تبقى سهلة كده، نفسي. Watch your step as you're going up, because it's going to be a little... So is that everything you hoped for? Jury's still out. But man, can't deny that view. Come on, this way. Hey, let's pick it up. Look, we're almost done. Stay focused. Yes, ma'am. لسه برضه مش فاهم اللعبة عايزة ايه مني. It's right around this corner. Come on. Let's keep moving, kid. هو انا اوديها فين طيب؟ ممكن هنا. صح كده؟ صح كده ولا ايه؟ Look at this. There's a Firefly logo on his arm. What if we get there and they're all dead? They won't be. But how do you know? I just do. Look, it's gonna be fine. Okay. Has to be. There we go. Home stretch, Tess.
بشوف العالم دوت Just so it's out there, I can't swim. Look, it looks like it's shallow on the right side. Follow me. I'm glad Marlene hired you guys. What do you mean? I know you guys are getting paid for this, but trying to save things. Yeah, sure thing. لا واقف ثانية كده. في تقطيع. شكلها داخلين على حاجة كبيرة. No. No, no, no. What happens now? What are you doing, Tess? Maybe they had a map or something to tell us where they were going. How far are we gonna take As this? far as it needs to go. Where was this lab of theirs? Oh, she never said. She only mentioned that it was someplace out west. What are we doing here? This is not us. What do you know about us? About me? I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long No, time. we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! Now, we tried. Let's just go home. I'm not going anywhere. This is my last stop. What? Our luck had to run out sooner or later. You going on? No, don't! Don't touch me. Holy shit. She's infected. لا والله. Joel, Let me see. I didn't mean for this. Show it to me. هما لو زومبي لما الزومبي Christ. لما هجم عليها في البتاع Oops, right? كده معانا 2 مصابين. الصلاة على النبي. Give me your arm. This was 3 weeks. I was bitten an hour ago, and it's already worse. This is fucking real, Joel. You've got to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew. He'll know where to go. No. That was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. Look. There's enough here that you have to feel some sort of obligation to me, so you get her to Tommy's. They're here. Damn it. I can buy you some time, but you have to run. You want us to just leave you here? Yes. There's no way that... I will not turn into one of those things. Come on. Make this easy for me. I can find... No, just go! Just fucking go. Ellie, I'm sorry. I didn't mean for this. get a move on. We know you're in there. Drop your weapons and come out with your hands up. يعني هو انت هتبقي لوحدك على كل دول؟ What the لا fuck? والله. I can't believe we did that. Stop. We just left her to die. Stop. You stay close to me. We have to move. Oh, man. انا لحد دلوقتي مش فاهم برضو يعني الدنيا هترسى على ايه في الاخر برضو يعني دي اتعضت اللي اتعضت والتانية اتعضت برضو في ايه؟ ناقص جول بقى ما خلاص بقى قول بقى جول بقى هيتعضوا كمان. We'll go upstairs. We'll get up from there. مرة بيض. ماتت؟ Just keep pushing forward. Target neutralized. She took out the... Copy that. You, take out the door. You, with me. Yes, sir! Oh, my God. اوه
ماتت يا ولاد اللذين. ايوه طب وبعدين طيب؟ They're gonna be here soon. طب انا مش عارف طيب اعمل ايه. طب يلا يلا نهرب احسن. سيبك من اللوت دلوقتي. ايه ده؟ لا والله. وانا طول من اول اللعبه معايا بس المسدس ده بحارب بيه. بندقية صيد يا سلام. What do we do? Joel. الله شافونا اوعى يا عم شيل ده كله. طب ماشي ده كويسة جدا دي. موت بسرعة. معاك مسدس حبيبي. انا ليه ما بستخدمش موارد اللعبة مش عارف. هات يا عم دي. ايوه. Who's there? انا معرفش ازاي مش شايفني يعني. سبحانه. Jeez. What are we doing? فكرة من اللعبة. Joel, how are we gonna get out of here? We're gonna go through that hall. Stay down, I don't know how many more there are. فكرة ان اللعبة انا سمعت واحد بيقول ان اللعبة المتطلبات لما جت نزلت على الكمبيوتر المتطلبات بقت عالية جدا وهي فعلا عالية قوي. يعني متخيلين اللعبة كلها عاملها على فيري لو واخدة حوالي 5 جيجا من الكارت. يعني اللي هو اصلا خلاص كارت 6 فهو واخده 5 جيجا ونص تقريبا. هو ليها حق بصراحة اللعبة اتقطعت برضه بعد كل ده. لا بقى عايز اظبط اعدادات والله. لا حبيبي تعالى. في واحد On هنا your فوق. right. فين Get him! Get the couch! Cover me. I'm moving طب up. انا بس هات لي بقى اسلحه. متشكرين. يلا بقى هي بدأت. بص ابتدت الحرب. يلا هو ده اللي ناقص. تعال اقعد يا ابن الذين. فين سلاحك؟ تعال خش هجيب. بتيجوا منين انتوا كتير قوي ليه كده؟ كان فينا مسدس من الراجل ده. في واحد اهو على الارض اهو. خلص ولا لسه؟ يا عم شيل. Joel, there's the exit. I see it. لا والله. Following us. اجري
Watcher over there. Hold your position and wait for reinforcements. Copy that. How the hell are you breathing in this stuff? I wasn't lying to you. هو الساعة ازاي بتتنفس؟ Spot him? No, the place is empty. I didn't see anything. Search the area. Find them and get the hell out of here before any clickers show up. اوعى تتكلم، اوعى تتكلم. ماشي. Damn it. شايفين الفيروس؟ هي ازاي اصلا بتتنفس انا ما اعرفش برضه. Hey, I can't swim. We'll figure something out. لا يا راجل. ايوه وبعدين انا هجيب لها ايه طب عشان تعمل يلا. ايه؟ طب ماشي. Get on. Really? Ellie, Okay, okay. Be careful. I got you. اطلعي. Let's get out of here. Hey, look, about Tess. I don't even know what Here's how to- this thing's gonna play out. You don't bring up Tess. Ever. Matter of fact, we just keep our histories to ourselves. Secondly, don't tell anybody about your condition. They think you're crazy, they'll try to kill you. And lastly, you do what I say when I say it. We clear? Sure. Repeat it. What you say goes. Good. Now there's a town a few miles north of here. There's a fella there that owes me some favors. Good chance he could get us a car. Okay. Let's get a move on. And there we go. Yeah, it'll be faster to go through here. Man, What? nothing. It's just... I've never seen anything like this, that's all. You mean the woods? Yeah.
Never walked in the woods. It's kind of cool. شايف حلو أوي لحد كده، كفاية جدا جدا جدا. نكمل بقى الحلقة الجاية، نشوف بقى امتى الحلقة الجاية. بس كده، سلام.